Merhaba jwara gelî hevala ez Mihamed Şirin Seydanlî navê kanala me Seydanlı TV ez ê niha kilamekî rahmetî Şakirê Şêxela dengbê Şakirê Şêxela bi navê dinê jê radibêjin dengbê Şakirê Mûşê û tevê birêz dengbêj apê Kazo ji Wanê zemanekî bi hevra bandek tijî kiribûn li Wanê ez ew banda destê me daye bi rastî gelek bandê xweş destê me de hene ez ê ji wî bandê bi hevra gotine dengbêj rahmetî Şakirê Şêxela û dengbêj Kazoyê Wanê ez ê ji wan kilamekî بۆ we bidim guhdarîkirinê înşallah hûn ê biecibînin hûn ew kesî ku vî videoyê sêrke bibin endamê kanala me me di YouTubeê de biecibînin me bişopînin gelekî em kêfxweş dibin guhdarî baş bi rastî min ê video qeyd kira Muhterem Gudari Delal. hafıza telefona mı Yeni tecrübe? mahallede kend misafiri aziz ve müşterek arkadaşımın Şakir Muşli civata dure emrun işine şvara subhat dikin gotini kaku embi bejin evi cari bisaz yani Gudari Aziz megu em bisaz daim gotine mi bisazın malum Şakir abeji da dibe bila az be bila öz be bila re be bila dür be malum dibe bila bhır be bila kür be Şakir abi müşterek olarak ez konuşma hakkı deme Şakir abi Gudari Aziz ka Gudari Delara çi dibêje Belê gotina Kazım abi li ser çavê min arkadaşê min ê muteber ve ew û birayê wî Kemal abi ez îro hatime ziyaretiya hediya ferliq dikim yeni mahallê da di mala Kemal Efendi da ez û Kazım ve cemaata dora me em te misafirin hinek arkadaşî hene ku ez navê wan nizanim îcar em ê çend hev makama ji bo xatirê cemaata hazir ve xuşk birayê aziz ku dengê me dînemiş bike aynî gotina wî belê bira rê be bira dûr be bira bihur be bira kur bira qîz be bira pîs be teşekkür ederim Şakir Efendi Gudari Aziz malum em gotine kadar daim bir şekli dibêjin malum em dengbêj hinduzanın çawanê em kene pêsîre hev malum Şakir miş xwedê tiştek wiha dixwaz ji Mûşiyê hat kete çengamın deka Şakir abi ez sirayê dime te tê kîjanê bibêjî birayê Aziz ez pey te teqîb kemerim zatî em birayê hevin ji Mûşiyê hetanê viranekî xusûsî min taxsî getî ez îro hatime ser te şer dixwazim serçawa شخاب كل بذرفه دلي ما ظلي قائب سرتبا اخلو بدورين جائم يلو مش مواجهان لا قلت بدي خاطري خذي تقوى بري خدا قربتي بيت بسيرات يا اخو بابي يعيش ندى علي نجائم يلو جار بجار على برقصيرا ثور دلالي مالي روني اسرا بسلسلة بسورة نازك تا بيني وأيم أهلو ببوا وأري
بینه وجود نرابنه اگر کما یکی مسکین یا دلالی که دنه مجورات غریب و غربستانش مرابینه برا قاصد خواجه فلک حضرت عزرائیل دیرو ورا روحه آخرهم بواسين الدنيا ويقولوا عبايا يا نبي أقول لك يا محمد ما شماني ميراني نور مانا خد صوت تحتي راوكي راي سبضا يا علي هلا بالا قبل صالح صالح دلي من الشاو بريه بن بيدا بن دم يقول لك شاد عربي هبو بل صالح شد اذكر ما هي سيرات لا يا راوكي راي أبي سبا يا ليوي لولو كجي مال خرابي وزيد خرابي كلي وضاد وي أخليت سياب بي أخليت سياب بي براوست وقيمة وقل وأوي أخمس شيء ببي ويولو شيء ببي أقول من قيد مهاجرات برافو بزرد الحوشة أخاني أخبار ببي إلي ببي بابا جواب وزلا بوجسين سر هندر درد كبر بهتري براب بلولو بيوجالي بله بابا حظا الرحمة إيقور الله أدبي حلا مال ميراث الزمان تبرا ختم ولا تغرب غربة الصانع أزد ما فيني بازي زال فيت يا أبو أبي سبضا يا علي حلا مال تبشر تجمع صالح صالح تبرا ختم ولا تغرب غربة الصانع ولا تردم كل من وصفها شكي أنت الصبي ترى أجا سبضا يا ليلة زي ما ميرا بهلا ما زيد رشي ووي آخلش كان يا واكلا وإيا ليش كان يا واكلا راقري خذي ببيت أبوابي تنكتي أزيد من تفور سوري آخر الباغي قلاوي إلي الباغي قلاوي أزيرا من دستك وقوزلا قوكرشن بقرن برابين بابي مالا إمام الشافعي هكا قوى مرا منو تنبري أزيد سيد من تبرابين بابي كلي شئتو آخر دنا وأفلا وإيا إلي لكوش وإيا نزلي